Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapuku, suraku manang. Siruntu siki pemang si bawa Iqbal Usman aki channel Ogi Tuleng. Dilalan na video yang melalui bahas yang hari itu pembahasan atau sejarah singkat tentang Lamelong. Yaro Lamelong, salah satu pembicara di kerajaan Bone. Tahu maca riwatuna kerajaan Bone. Ia Lamelong mundur di kampung ritala kajau la didong. Itu naro melekat pada dirinya itu nari telaring kita kajau lah didong yang kai ribone yang nari tu aki wanua Cina. Oke, fataru cerita singkat cerita makada ikan kawat tu raja yang makutane ri surona parentana ya rega pangeran atau bisa diartikan orang suruhan raja. Makutane makada sapa kau tahu niga wedding wala sebagai pembicara juru bicara aki kerajaannya gangkana yonang ya suruh jo kan masapa makutana dari si dia tahu yang kana jalorang yang makada angka tahu maca kue riasa Lamelong na joka ni bolana riwatuna lettu ri bolana nakutana na makada idi gari riasa Lamelong ape bali makada iye bah aga tu akata melok mewaki siruntu raja melok mewaki mak bicara raja melok makaki sebagai juru bicara riwatuna lettu Lamelong aki kerajaan ni aga nasi runtuk na nasi olo na raja mape bali wi raja makutane yari makutane aki Lamelong makada eka joy aga kami nama watang rilebo na yelinoy aga kami nama malesi aga kami nama wata rilebo na yelinoy makade onange Lamelong makada angka tu adi puang ta coba ni poloi mataru nala raja na poloi tappa polo na fagenna idua na foloi magati folo mapakoro mataru na tatamba jumlah na yaro adi dia gangkanna genna isi di fasarnya di napi melo na folo na denan ule narakko den ule foloi makka de raja ya akale rafang ngaga ye melong makka de Lamelong makon itu puang nareko masik di witawe de gaga mulai kalai jadi aset dingang de gaga mulai kalai matape raja dena metta na beresi fakutanan nang Lamelong maka Lamelong fadda punga ka fatapulu tau buta aku yolona istana nah terima tantangan raja macan nih kampungnya macan nih kita nggak kampung Lamelo renreng capa awo nah renreng macan nih yaro capa awo siku mita siku makutana makadaga temu renreng melong makadabam Lamelo hape balina acueno mai macin rola mana gangkanna naratte fatapula tau mangolo ni lori raja ya cinrolai letur kerajaannya letur istana makadani Lamelong raja angkani fatapula tau dek na buta fakita neka buta fikri si bawa logika buta pikiran na buta logikana buta gangkanna naisa ni makada awo urenreng nakutana movie magai dek na fake pikiran na dek na fake logikana gangkanna iya ro tella buta matappo raja aku tana si raja makada Melong magi iya ro manukku narik kumat telo narik kumat depa angkat telo na ampur makada Lamelong pake penyebabnya nulle kapa mabiasa narik kuma pandai manuki
angkato manukna bari boleh macu manre ajak taruh kai amporten andre arete barale mamuare inare ko ifanre wiro iro mancaji barakka weddingi makasih manang olok-olok mata po iraja napa nih biasa ada tuh yang kalinga cerita na tor yolota makada narik komelo ko matik kemanu na aja mulalungi aja murimpai nasaba fene mulallu fene murimpa fene malumpa jam fene lutu fene lari fene mabela gangkana tedeng ke aga fale narik ko ele i appiangan ibaralle appiangan andre tangaso appiangan si andre rawi-rawingi matu appiangan si andre narik kotolimu fakkoromui baja sanga die tanyana iko sapai alena na tamari lada na boleh sapaki akkala rafangan na ye ceritai nasa toriolo tamakala mapakutoro dalle iya ro dalle narik ko ilallung matero dai leruntu ai kanarek ko ifassui tacede lauri onro makke gunai insyaallah alena matu lesu lauri di labipi egana na foleri anu ifassui jadi luar biasa perumpamaan na toriolota lesuki pengen cerita gangkana furana nari macarita unangi raja si balamelong riakka nih mancaji pembicaraan kerajaannya nasabak macam cerita macam bicara macam mering logika tahu jadi untuk sementara nulis ikunero kapang iramping aki caritana tentang lamelong maga acana maga batina pebali wiraja gangkana wedding riakka sebagai pembicara di kerajaan Bone pada saat itu. Oke. Untuk bosku-bosku semua, sapoku silasuraku, jangan lupa dukung channel kami dengan cara di like, jangan lupa di share, klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar bosku-bosku semua tahu sapoku kalau kita punya video baru. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.